Ака бобоҷон салом алейкум. Нави мошини фурӯшӣ ака. Kia Rio 2017 1.4 автомат. Ин ака состояние мошин беҳтарин состояние дай. Я бародари хидмона просто хона меравад асрошна. Ҳамин мошинша мефурӯша ака. Ина мошини тоза, салон ҳамаш тоза ака. Ина 2017 пробег 214. Ин ака мошин хай камтар кузиш қатӣ дора, ягон камбудӣ дора. А так мотор, коробка ҳамаш состояниш хубе ака. Ина ака